ama-teenage pregnancies kubalulekile futhi ukuthi njengoba kule mithetho ethile ethi umuntu omdala engalala mhlawumbe lo mntwana ongaphansi kwe-18 uyabotshwa, okuyindlela mhlawumbe ezama ukuthi deter ukuthi abadala bengalaleli abantwana. Bese kusiba khona futhi ukuthi uyathola abantu abaku-certain age group mhlawumbe 19 and 17 years ngabantu abaphose belingana, kodwa by law lwana le-19 umkhulu kulo le-17 years. But also kubalulekile ukuthi sikhangele ukuthi right now sikhuluma ama-teenage pregnancies, i-statistics sithi ngabantu abadala abamithisa abantwana abancane kumbe labo ngoba umntwana ole-17 years still I think sebekhona ukuthi bemithisane, khona ukhana lakho ngokunye okumele kukhangele. And also ukuthi kuthiwe mhlawumbe umuntu ubotshiwe ngenxa yokuthi ulele lo mntwana kubaluleke kakhulu, but kubalulekile futhi ukuthi sizame uku-engage kube le mfundiso, sifundise abadala bona laba abangabe bekwenza, ngoba sometimes ukubopha akugcwali mhlawumbe ku-community, abantu basuka bengabikwazi ukuthi hayi ubani ubotshiwe wena, but kuba yinto nje ukuthi ubotshiwe. But what are we doing ukuthi sizame uku-engage ama-communities, the remotest areas, ukuthi hayi ukulala lo mntwana kubi lapha lalapha lalapha, and sichasise ukuthi yindaba sisitsho njalo, singaphonga ukuthi uyabotshwa without ukuchasisa izizathu zethu kumbe injongo yethu ukuthi nxa sithi no umntwana le-17 years sale future kumele afunde, sale future kumele ethathe i-decision engamithi kodwa eyenze what we call i-planned pregnancy, ukuthi hayi sengifikile isikhathi esithile nami sengibona engathi ngingazithwala ngiyakhe umndeni. So kubalulekile ukuthi-ke abantwana abancane, kubalulekile ukuthi abadala bona laba, kubalulekile ukuthi futhi labontanga kube lokhu i-conscientization, befundiswe ukuthi yindaba kusenzakala njalo. But especially kulabanye ukuthi yathola 19 years emithiso le-17 years, I think ukubabopha beye emajele liyana, it sounds like a harsher punishment because sometimes bayabe ngathi bayalingana, but kubalulekile ukuthi kuzame uku-engagwa kufundiswane ngendlela elohlonzi ukuthi abantwana labana, ngoba lawo le-18 years maybe umithiso le-17 years izinto futhi okumele zikhangele, but ukuphonga ukuthi bebotshwe sometimes as sithethe i-future yena lawo le-18 years, because as far as you are concerned lwana lawo le-18 years still ungumntwana, but at least nxa sithi from 21 kusiya ngalo. So izinto okumele siqalise uku-engage sibafundise abantwana ama-dangers okumithisana bebancane, ama-dangers okuyenza ngoba it's not only ama-pregnancies but it's also about imikhuhlane eminye, ama-STIs, ama-HIV and AIDS, umuntu engakwazi ukuthi besenzani. So kubalulekile ukuthi i-sex education nasezikolo izame uku-introducewa abantwana bebekwazi ukuthi it's not only pregnancy but le mikhuhlane eminye ayibalimazi. Siyazama, but I wouldn't say ukuthi sike saba le-deliberate engagement ngakhona lokho, because i-statistics sakhona mhlawumbe ku-community yami siyabe singekho as much, so akuzange kusifuqe ukuthi sibe deliberate. But also enye into kuyamele esizama ukuthi siyenze ikuzama ukuthi abantwana bengabe idle, ngoba okunye sometimes yena lo yabe mhlawumbe umntwana osezithwele sometimes kazithwali kuyikuthi usesikolo, but uzithwala ngenxa yokuthi seyi-drop out, ufike ku-form 2 imali zehlula, ufike ku-grade 7 imali zehlula. So umntwana engaqhubeka ehlala engasahlanganeli labanye abantwana, sometimes ingqondo iqalisa ukuba idle, and also sokusiba nzima ukuthi umsuse ekuthini umntwana noma umuntu omdala ngendlela asesebenza ngayo, utshone esebenza ekhaya, utshone ehlezi ekhaya, ingqondo zi-idle. So sizama ukuthi si-create-ke ama-opportunities ukuthi abantwana bebeqhubeka besenza okuyimisebenzi kwezandla, bebe busy ngezinto ezibathuthukisa empilweni, bebe le-hope ukuthi no kusasa kulalokho kumele ngikwenze. But nxa be-idle nje emakhaya kuyasihlukuluza ngoba abantwana bayabe bengela nto abayenzayo, sebe-engage kuma-behaviors anjengawona lawa ukuthi bayabe besenza okocansi kodwa isikhathi singakafiki. So siyazama-ke ukuthi sizame uku-engage imidlalo yebhora, kuzama ukufundiswa, but also sizama uku-create ongama-economic activities nje okuncane, ukuthi bethunge bezenzele izinto zabo labo bebancane, bengatshoni besemakhaya beze bezizwe ngathi sebebadala bona bebancane, but bemingle labanye abantwana. Ungakukhangela kuhle i-economy, for example kuma-urban areas, ama-industries efunctiona, for example koBulawayo. If you look at i-statistics lasemakhaya, well sasingekho futhi kakhulu,
but emakhaya ikodwa kusiba lama-teenage pregnancies more than ema-towns. So uzananzelela ukuthi ama-industries zona lana abencedisa ukuthi abantwana uyabekwazi ukuthi ngingafunda, ngingapasa, ngizahamba ngiyesebenza. But ungakhangela ngapha emakhaya akula ama-economic activities, akula ama-industries, akula anything enganikeza umntwana ukuthi kumbe even abazali they cannot provide for abantu ababo. Abazali they cannot pay school fees for abantu ababo because akula ma-economic activities. Then as a result uzananzela ukuthi 10 provinces eZimbabwe but 8 provinces ngama-rural areas, and rural areas wona lawa yikho kungela ama-industries khona but yikho futhi kule population eningi kakhulu. So then uzananzelela kuba le shift in terms of immigration kusuka emakhaya kusizwa koBulawayo, but we used to come koBulawayo sizodinga ama-greener pastures. We used to come to ama-urban centers ukuzodinga ama-greener pastures, but nxa sifika khathesi lama-opportunities in terms of imisebenzi ukuthi ama-industries akhona akusela, sesifika futhi abantwana bebe-idle lapha khathesi. So uzananzela ukuthi abadala abanye abalendlela abadinga ngazo izimali yiba sebethatha i-advantage of abantwana bona laba be-influencer ama-social media ukuthi ngifuna impilo enje, then they take advantage of them ngabantu bona labana. But i-reality ekhona ukuthi kubalulekile ukuthi whoever abakuma-authorities abanga-contribute in terms of ukutshintsha, ukucontribute kuma-communities ukuthi kube lama-economic activities, ku-create ongama-job opportunities, siqalise sikhathe down immigration from rural areas to urban areas, and abantwana baba exposed futhi kakhulu bengafika. So i-statistics sesingathi sesireversile. Uzanenza ukuthi la ngapha ko-urban areas ama-teenage pregnancies, ama-STIs, ama-underage, ama-HIV sokutshintshile, sokusiba ngathi kunengi kakhulu kuma-urban areas than kuma-rural areas. But also uzanenza ukuthi abantwana bona laba ngabanye abasuka emakhaya besiza lapha kuma-urban centers. So I think kubalulekile ukuthi ama-authorities abanye abasimele ama-members of parliament kubalulekile ukuthi kube deliberate ukuthi be-investe kuma-communities njengama-rural areas, especially 8 provinces of Zimbabwe ngama-rural areas. So kubalulekile ukuthi singabi silokhu sisuka sizodinga imisebenzi ngapha but sihlale sikhona ngale. Uzananzelela ukuthi ama-mines abe ngayekela ukuba idle, ama-opportunities abe ngavela, abazali bengayenelisa ukubhadalela abantwana i-school fees. Abantwana will make ama-educated decisions in terms of ukuzigcina and ukuqalisa ama-families. Abantu abangasitha amakhosi, kubejwaqele ehlathini amanye amakhosi ethombele ezindlini kulanga limjoni. We look at other issues like the pregnancies of the young ladies and all that. You know, that is a very important thing culturally. The chiefs and their headmen, they must actually look into that, and we give these youngsters jobs. What actually causes that is because they drop out at schools or they pass at schools and they have nothing to do. They are actually left idle doing nothing. So they meet these young boys, and if you have nothing to do really, you are dependent on other people like, you know, the young boys who may be making money. So that is my observation about the whole thing. Njoba ngiyangathitha indaba yamatshithi ikakhulu emakhosini kungaba yiso isiqalo ngoba abantwana nxa sebekuthiwe bengamatshitshi bayafundiswa ukuthi umntwana oyinkazana kumele aziphathe njalo afundiswe ngobungozi obukhona nxa eseqalile esekhulile umntwana oyinkazana. Njalo kube labanye ababuyayo asebedlule kulelo zinga abaze bafundisa ukuthi baze bafike lapha sebefike khona babe befike khona kana kuqhakathekile. Njalo lezakhamizi nazo yizo kumele zibe ingcenye yokubuthwa kwabantwana laba amankazana amatshitshi ukuthi sibafundise. Kodwa ke ehlangothini lesigaba sakithi ngiyacabanga mina ukuthi umntwana ake sibuyelene endulo. Umntwana wayevele ngasiwo umntwana wakwendlovu nxa umuzi wami wakwendlovu, kodwa wayengumntwana wesigaba. Ukuba wenziwa ngumntwana lobe inkani nxa esesigabeni ebona umuntu omdala wayelaywa. Kodwa kathesi ngathi kuyasiphana. Ngiyacabanga ukuthi khona umthetho waba khona kahulumeni esingazange suzuse thina kuhle
njengezakhamizi owasiphazamisela khonokho. Kodwa-ke ezigabeni zethu silazo ake ngithi silawo ama-NGOs, inhlangano lezi ezizimele zona ziyaphathisa kakhulu kuleyo ndawo okutheni sifundiseni abantwana ukuthi benelise ukuthi bangaziphatha njani, ikakhulu amankazana. Kodwa okusuke ngibona ngathi kuyasilela, bengafika labana abantu bezesifundisa bengasuka lehlelo leziyazo. So kufanele kube le ndlela yokuthi nxa sebesukile abanikazi benhlelo kube le ndlela yokuthi zivuselelwa njani kumbe zigcina njani siphila ukuze siphilise abantwana. Mabizo Sempo baba Zemandebele fanele kanyambe bashule akuseleke ngokukhulu eminyaka kuze akuthenjinaleni ethi zayithobela inkuzi ezidala sezitha simile kube kanti kuyazila nomnqabelo wabantu abasemaludumo solukhona yonke indawo even mina ngaze ngikhulume ngilapha lami lungi-affectile kubazukulu bami. Into yena leyo ngabantwana abazithwalayo drug and substance abuse. Khona lokho kumele sizame khathesi thina njengabadala ukuthi sizame ukufundisa ulutsha lwethu ukuthi isikhathi lesikhathi silesikhathi saso. So abantwana ngiyacela bakithi bazali kumbe umzali kumbe ubaba kumbe umama umzali nje awulamntwana umfundisi kumbe ichechi kumbe ngabe, ngiyacela ukuthi sikhuthazane sifundisane sikhuthaze abantwana bethu ukuthi bazibambe abantwana khathesi kule zikolo bafunde baqede yonke isikhathi lesikhathi sayo. Inkosi yami umthetho iyenziwa ithi ngenziwa ingasabiselwe ebantwini, isifakwa ngaphansi kwetafula kumbe ngaphansi kwekhapethi yomuntu othile, ukhutshelwa mhla umuntu esebonile. Kuqakathekile ukuthi civic society, kuqakathekile ukuthi government officials zipreache nxa sokubhasa umthetho, njalo umthetho ube lokufundiswa abantu ezikolo laba abantu abahlangana khona, kungabi yinto yokuthi kuthiwa namuhla sokukhulunywa ngoba umuntu esebotshiwe kumbe umntwana esezithwele. Kufanele umthetho kakhulu ephathelene lempilo zabantu ibeke phezu kwetafula abantu bayifundise.
isihluphile ngoba indaba vele esegudwini. Abantwabethu laba ikakhulu abangamankazana ngingabali bona bodwa, ngitsho nje abantwana kuqala bonke, ngokulalela sibili umthetho abasawubambi ekhaya. Kube-ke lusizi kulaba abangamankazana ngoba bona bangahlangana lobunye ngale sebezithwala masinya besesebancinyane. Into leyi iyasihlukumeza thina njengabazali nxa sizabona abantwana bezithwala bengakafiki esimeni sokuba ngumama. Lokho kuyinto kufuna sibili ukuthi abantu behlise imicabango yabo, sibuyele emasikweni, sizame ukwenza lokho esondliwa ngakho thina. Mina ngingaka isikuthi ngimdala kakhulu loba ngazalwa ngo-62, kodwa esasisondliwa ngakho labo mama labo gogo anti besenzisa khona lathi singabafana lamankazana khona kwakulomahluko. Ike khathesi ngingazi ukuthi kumbe yikho ukulinganiswa kwamathuba, ngoba amathuba ukonela ukuthi ayalinganiswa, sesilingana labantwana, ama-equal rights, sokulama-child abuse. Vele labantwana sesize sibesaba lekhaya lokuthi umkhuzi ukuthi uthatha uswazi nje ukumuthi trap uzwa kukwehlula. Sesicina sesiba ngabantu ababukelayo njenge-TV. Thina lathi abazali ayisiyo i-role esiyifisa ukuyidlala, kodwa sokusehlula ngoba ungavela uthuthu yathi angagijima ekhona ngale sokungani wena umenze obuvele kwakungenziwa. Ukuchaya asokubulala, uyabuchaya lawe usenzela ukuthi angene elayinini, kodwa nxa ungavela ukwenze khona ukuze umntwana wakho esephuma abalekele ekhaya azathi bayamhlukuluza. Ungavela uthi kasisebenzeni, ukusebenza nje umsebenzi general yona le ekhaya usesithi mina ngiya-abuse ekhaya. Lokhu yanokuyinto angikwazi, kodwa mbona njengoba abantu bonke khathesi sesingani sibuyela kumvelo yethu, asibuyeleni la kulona lolo luhlu ikakhulu ebantwaneni. Abantwana abangamantombazana ababe labomenta babo, o-anti kababekwazi ukuthi umntwana wentombazana liphuma ilanga lisiyatshona ilanga ungaphi ubesenzani, kube ngumlando wabo. Bangameleli ukuthi sokuthiwa sokulotsholwa sokuthiwa ukhishwa imali yabo anti yena engazange abe ngumenta. Lasingeneni ama-rose lathi obaba silawa wethu ama-rose, siwenzeni. Labafana bona babangani bayasehlula sesibakhangele kade sebengene kubontshengo, ama-drugs, into ezinye sizingazange sizibone lathi sikhula. Asizameni ukubuyela emasikweni, mbona yikho kungasinceda emasikweni, kodwa njengoba mbona abantu sebebuyela emasikweni, ubuhle lohulumende uhle wakubona amasiko kuqala. Singabuyela emasikweni, isizwe esingela amasiko sifana lesizwe esifileyo, silothile isizwe esingela amasiko. Ngiyabonga.
eflabusi abantwana abaningi abantwana abazithola besikolo, so abaningi bazithwele babelethi babuyele esikolo. So ukuze bevikele ukuthi bengazithwali, so kumele ukhulume abazali behlala amatitsha behlale phansi bekhulumisa ukuthi ungcono abantwana bezibhedlela bejovwa. Uma bangela ukujova abaningi bazazithola abantwana kakhulu. Abanye ababhalanga kade bazithwele, abanye abantwana bayamunyisa. Lapha okwenza ukuthi abantwana bezithwale ngikhangelele lapha eFlabusi ngabogweja abaningi. So abantwana bazithwala ngenxa yokuthi babe befuna imali kubogweja. So ukwenzela ukuthi kungavikeleka kanjani, ngangcono bephiwe amaphilisi kumbe behlatshwe idepho yikho kungavikela, ngoba vele abantwana bayaganga and njalo babe bekhangelele imali ngoba ogweja lapha abaningi vele babe le mali. So abantwana ngcono bephiwe behlatshwe amadepho, bephiwe amaphilisi benze bevikele. Okunye njalo umuntu kuyabe kuyisimo ngendlela aphethwe ngayo, njengokuthi nxa ekhaya isimo sesifo engabona ukuthi umzali asebenza kula plan yalapho, kuyamenza ukuthi acine ephoma vele ukuthi enzele ukuthi athole imali, athole usizo lokuthi njani azisincedise ngoba uyabe elahamba What's up?